wamepotoshwa jamani, watu wamedanganywa, watu wamepotoshwa jamani, watu wamedanganywa. Watakapojitokeza manabii wa uongo, watakapojitokeza manabii wa uongo, Wakristo iweni chonjo, tuungane sote kwa pamoja ili tutimize agizo la Bwana na kuwafanya wanafunzi wake na kuwabatiza kwa jina lake takatifu. Tuungane sote kwa pamoja ili tutimize agizo la Bwana na kuwafanya wataifa kuwa wanafunzi wake na kuwabatiza kwa jina